Hürmetli Gevzeler Rayonu halkı, Kucamat halkı, Юрий Фаиль Газидинов была, мен заместитель генерального директора по кадровым социальным вопросам. Bütün көн урнаша біздің компания алар менің арқылы. КРС направлениясы бойынша бұл Балтаева, Юртова и Коноваловкада. 2025 жылға қадар 263 іш орны ясарға жинабыз. Зарплаталарға қалғанда 35 мыңнан алып 60 мыңға қадар пулға. Қай бір жерде сдельная зарплата, қай бір жерде окладная. Бүгінгі күнде біздің самый срочный вопрос ол кадровый голод, дефицит. Сход гражданға как раз таки өзімізге шақырырға кішілеріне ішке. Бізге кімдер керек? Бізге керек агрономлар керек, ветеринарлар керек, операторлар животноводческий комплексті керек, оператор искусственного осеменения керек, зоотехниклар керек, электриклар, механизаторлар керек, селекционерлар керек, дояркалар керек, технологлар керек. Актив рәвіште Мензелия техникум белән эшлибез, анда студентларны үзебезгә эшкә урнаштырырга җыйнабыз. Уже сөйләшенгән кешеләр бар, аларны эшкә алабыз. Зарплаталарга караганда операторлар животноводческий комплекста 36 мыңнан алып 40-ка, бу базовый зарплата. Өстәмә бөтен переработкалар, алар тоже түләнә. Зарплата чиста, то есть бер нинди конверт бар, бер нәрсә юк, компания чисто белая, бөтен налогларны как положено без түлибез. Безнең самый зур вопрос ул механизаторлар, трактористлар. Техника безнең яңа импортный техника, яхшы толковый механизаторлар табу авыр. Зарплаталар алганда 40-45 ел кышкы сезон, алар ферма эчендә эш башкаралар. Посевной сезонда 100, 110, 120 анда сдельная оплата.